histórico mío había com papel um A4, había com A4 com algum nome de lugar não arriba com algum comentário ou com o nome não habia ficou era do nome era puntrami com não te bata e papel era aí de amigo com a donele e maweta ko tau tin hopi kos ma bai ma wak e papel aquele tu corra di cosa con nota tatin anto e ora e bisam ya si sei notasina anto abo posa mas pakiko bonotas ki un buki mi dicono igual a minota bai metemi den polemica o cosa anto dico ya però si è cosa na eta fault anto mucho non ascolta ta haie non ta chiede quelle cose ne tassina anto bota mes colpabile que sono qua scrive papeli después di tempo ma e come well pensé anto después di tempo poco tempo ma pensé mi dico con ok mi ta bai hasie anto ora ma comincia a scrivere buchi tin hopi Lugana con pone un sorta di mito na un sorta di leggenda na nanku eigenlijk nota verdad e die nummer ku awar gewoon verbasterd ku e nota e nummer origineel mas di god mi te dona un ejemplo si babai wak e number awar ki den bos di pueblo orbo punto gente ko tabiva ya banda na onda ko tabiva tabisami na tanki lander no ja is ek wat een verbastering wat hij arriva mapa non wat hij tanki lander arriva per me mapa ko eta guardo menzionate mapa di anni 19 eta guardo menzionate come tanki lander e den otro mapa non siguiente guardo tanki lander pero si poi por ejemplo publicarsi blad di anni 18 66 numero 24 no tempo con pone grenzen aan die differente districten aan die Ruba, en toen pone con un districto aan die districto uno tacore passa bandi tanki linder, no? Entonces zij het escribir con LINDR. Dus in dan kan we bijvoorbeeld in dos verbastering die un number, no? Dus ahora aquí el number original tal linder. Linder, no? Era Lindert, je zei er que del Lindert, pero by back in nombre original dus mitaya ku toch ta bompa generación futuro sa con el nombre nanga nase e si na cambia mes con na cambia pa chi con na cambia mita spera ku toch e buchi lo sirvi si na le se ku sirvi pa un punto di salida con na lo porrasi más estudio arriba e materia aqui e quizás sale fetur duda di number nanku o cosa. Era tarda hopi per dos motivos. Maniera ma bisavo cava minota un linguista, minota un antropologo, minota archeologo, minota historiador. Entonces mi mestiere prueba un poco probar dominar un poco di cada un día disciplina no y di dos motivos mi disciplina es una disciplina que tiene un disciplina más a rigor con un costa bom o un costa malo se está malo no te sirve no entonces pensé cosa imitaba te tin poco no temor sino mino che allaga è disciplina di buon o malo non ti serve e me seta buon no? A me non è perfetto però lo che cominciassi me seta perfetto però è impossibile un dia varie gente che stava sacco mi sta scrivendo buchi mi io tam da bisami a uovo ti pone un linea boge e hasi algo quello che va scrivi antosina worki e buchi e nota completa perso titolo metabisa en een keuze uit haar toponiemen. No, è stata che è un'antologia di nomi, è nota completo, è nota limitativo, dat is un'antologia, un keuze, manier dat is Hollandees, un bloemlezing die enorm. Dus asina è boekje interessant.
Agora aqui, a única maneira que eu posso chamar na número 593-3323, então a coisa passou. Agora aqui não tem mais agora aqui. Então, se tem suficiente interesse, então por pedir outro zending. Agora aqui, tudo é o bendigo.